more the meme picture for water closet in a janina go so flashy. Agradaa Nsawam ma we nyina. To extent say meme kwa buchi kwa Agradaa say ye twa meme nan na meme na pro ama me magu no ne hospital for na kasa. Ema ekoye nsem bebrebe ema affect me maame ene madofo the church members obi a worry say ya maami kan no kre ena asofo de asie a na say nya no kre ade ebo aye ne say me program na me ye no we afi nyina hu say me nam giro na me preach no de mo obi ahu say de Agradaa e ka no boa osofo no na nchen Agradaa yi ena wo say me brother na nakosi ena da bia no social media no so odi watem social media no so kaseti yawo ana himfo ba yeso to mu hene ni mo ofori ana me mo mu say enya me brother ena edidi Agradaa atem Agradaa edi matem no se me na mama me brother edi na tem e church captions edidi na tem enya no kore nti me pesa Agradaa no behunu the difference between me brother no ene say nipa na onu didi Agradaa atem no se me brother ena edi na tem no asem ni nyina ni o afedie wo Agradaa atere ni mo ofori ene ahimfo for be say oh why you ready say uni be shia but me can pain e dia chiro bia say me nya judge na me nya president e metinya me ya Agradaa enyam na me dia Agradaa tumu e na me sun timi me nya Agradaa e ye mbara na ni Agradaa edi itimi dia metimba bi me dwene me ho so for Agradaa semba yi se nya busuafo kra nkomu so mba be pa me chewa nka bi da me nyina ma Abusuya after say ye dear maame Agradaa ekokotumu e Nsawam sem bebre na e na epiepie wachi audio sahodo ene ade ya enimo kire se asofokuo bi ene hye ma ne to maame hina ato no na ye share Thanksgiving and prayer day ya e course wo man Ghana mu se ne ye maame na wo chiachia okofam Reverend Owusu Bempah ekofam ye mampani John Dramani Mahama fe hu so wo prophet uche namba ne ade wi echi no eno kogya na sorry dem wo kodi adanse ni na saso echi na sansemi eto no na semi no eka say the audio bi epie monten a amanfo esusu se audio no eye Reverend Owusu Bempah na eka sa wom audio no mu nsem na me de eba besoma me so mi subscribe to me so e de ama me na de bell no aka ho se na be na upload ni to mpe won first person ya wonsa ebidi kan akabi eye too much gh eno ni busu a wo hwe busu say your body era yensem no mu de free say maame mama part ekokoda mu e wonsam mu de ene ensam no dodo na na apie ewachi audio bi di kan beto monten so ya na eye asofoku ana yesusu se na mastermind behind that audio no ene archbishop ofori ata wono ene asofoku bi netna ase na wo plan ye e de sa asem no eto ye maame mama part so ene wo ekopie mu e wona sorry dem ho ko claim say waje musika wa fasika na ma wo ne ade ne nyina no na wo mususu se sa audio na apie monten so no e asofoku bi netna ase a wo mu di sa adwuma na se me no e ka senso de audio baako aba monten a Ghanafo esusu se audio no eye Reverend Owusu Bempah na e kasa wo nyina yenim se ne Ghana ha mama parts any Reverend Owusu Bempah ene wo benya beef yie panto kwade wo manko bi pa e wo media no so na we audio no musam no e kire Abraham parts any Reverend Owusu Bempah enya ntokwa na chew pa hodo ya akoso ene mpomprempren state e maame ne ewo ma Reverend Owusu Bempah e kire se enye wo no ene nam ne nsa so e mama parts e kokodem no wo no so de wontimi eyinu efefefi asefi se wonya judge wo san so enye mampeni se nem di kan no audio no mu nsem no eye allegedly se Reverend Owusu Bempah na e ka sansem no busuya yenkoti na emaye ba e be di atwe nkomo be e mo de meme picture e to water closet ni e jane na gu so flashy Agradaa Nsawam ma we nyina to extent say meme kwa buchi kwa Agradaa se ye twa meme nan na meme na pro ama me magu no ne hospital for na kasa ema ekoye nsem bebrebe ema affect me maame ene madofo the church members obi a worry say ya maami kan no kre na asofo de asie a na say nya no kre ade ebo aye ne say me program na me ye no we afi nyina hu say me nam giro na me preach no de mo obi ahu say de Agradaa e ka no boa osofo no na nchen Agradaa yi ena wo se me brother na nakosi ena da bia no social media no so odi watem
social media no so ka setia wo ana ahemfo ba ha yeso to mu hene ni mo ofori ana me mo mu say enya me brother ena edidi Agradaa atem Agradaa edi matem no se me na mama me brother edi natem church captions edidi natem enya no kore nti me pesa Agradaa no behunu the difference between me brother no ene say nipa na onu didi Agradaa atem no se me brother ena edi natem no asem ni nyina ni o afedie wo Agradaa akire ni mo ofori ene ahemfo fo bi say oh why you ready say uni mi be hia oso fo di mi dance ye se me no mienu ye trom na mass efreye e ka so owo Agradaa fi on Agradaa akra say why ready nti hia me ye papa pani ni kwase nka me kura me tuka akọ Agradaa fi yi say ye kwakọ settle issues ba ma hu brase nti ene se de no di matem a me pese me mani hunu say me ma me brother ni na tem na onhunu no kro different between me brother na kwasi ene de onu wa brochi odi na tem no who difference kwae no Agradaa pretend say enya onu mpo ne ma kwasa mass no emfre ne emra senka me papa pani kemeka so ni Agradaa ne momomra ba na mse na me pass udie no beja matem didie ama masafo ma yaudi omudi eto betwa na mabusua yaudi omudi to betwa ye nyina ne ahwe sa Agradaa beja matem didie eno ntina ame tu sa na mo no Agradaa pretend bejina na bro sanso me yeso de seso me kasa etentem e ma Agradaa etiamu ye dedese Owusu Bempah di tuo ene ayi nkrofo langas abaha say omu ba bi kume aso so mu di dance say langas ko mu ba yi e ya hemfui ene omu ma langas ba e say Agradaa de bi na ma no de langas atwa no ho ahia omu mpanifuo eni ene omu nkan ho nyina yenko aye nyina ye bu mu hoye me de na me pasumdwe so fu di mi dance say Agradaa akra kapie yi e ma wo hene amas no kra recording ni fu okuta de bem ma Agradaa kan say papa Bempah ana so fu su Bempah ba so be pasumdwe mini asumdwe mini peace bia me de ma no mini peace bia me de ma Owusu Bempah enti se ko se ane no kokontokwa de no hene ne ka kire Agradaa say papa ne ba ha no fu peace because ye ko no so fu kro bia mu nyina me dance ni so fu ba chi me dance ni amas ne bai me nche be ka chem sa Agradaa say oba no ba bi bunku pedwo woni panim no apa me cho na bibia to atwa all of us say mu ya sa Agradaa gina na bro san so di matem e ma se mo ko fan se bebre bai ti me so me ka kire ni school mate ni say gwe nyina Agradaa ye e ma osuma beni dancing ye bishop mo mu ba ha e be pa me cho bra bibi ye no yeso twahwe ya okoko ma no me je chopa no tumu me no obi anwe no ho me jitum ana me ka se me ja bibia de acha Agradaa ama no achi me ka se na Agradaa kura ta soma obi ma ne ba mi fia ha justice kwaku anan ema ebere bi kura de oba ye o se Agradaa se no ho kire no na o priska kura de ato data onya nti nkametini aboa ne kakra na so no problem ema me ma papa $1,000 so mfa nkoma Agradaa because me yes hard and because the bia Agradaa di matemo se me ma beji ni sika me onu sika wo me ho I offering no ba so de no betu offering wa so de mo no 100 million no de buy no o de adan me kadan you so me yes no me we be man na ka ma akwa ese no offering a o de dan me ka se me fa na ade ma no e kwa mi so indirectly no me de ama no bibia to atwa Agradaa san de ade we e be kasa se me man se ska ne so mfa kodi yo pambo atem no mfa kodi di mpanifo bi atem Agradaa yes ani ma we nyina asoso mu ba hai de me so ene bishop dancing the odeni no ene na busia fo mu ba ha on be pam cho mi cha bibia de cha Agradaa papa aso nu achi Agradaa sa bi ti matem even Thanksgiving kura kokko yeye ade be chia ami akwa Thanksgiving Agradaa be di matem sa ai adentina be ball no se me ya soft papa ena nka me bon me apeni adentina fa me picture amasubi eso miya na mkase mo mu fa me picture amaso miya na mkae miya nkasa miya na mkacha bishop se me mpese o be use me picture e o ayi no so be ball no so dia o se me bi ameye ba me mpe even group no kra o mu eteye anka on be hwe Thanksgiving service no so no na me ka ho bi miya na mkacha bishop se on kan che o ma peni se me mpese me de me ho be shim back me de me mpabo e be tachi ba part bi o mpese me play e wo Kadri na CB and I'm ready to do it.
me na me reason why antia me call ni saa enti no madam fo Ibrahim Kwatin wo ye ni schoolmate na me no one class we nyina Agradaa de aye me enti se me pene so sa Agradaa ensamra Agradaa busuafo mra masori emetina maso dem no me pachewa asori fo no sabi obo masempa o anhwa no obi de abufuo akọ react wa asori ho na no so aba beda social media no so na ko fancy bibri baba enti to cut a long story short enyumrei na me ka kire papa no we me classmate no so nka kire Agradaa ne maame ne kunu ne papa na safu mpanifo na busuafo mo ba asori nyina se mo obi ansi ho e chopa no magiatum ba mo obi ama asori ho because men pese on be ba asori ho na kwakọ because adi Agradaa de aye me no so mo ba asori ho na se nyame anya adom ya ntinya control members be 1000 no bi fa kire koye bibia mimi din ya bebo ena sebe yo me so sebe ya masafo masem ni se yo mi se domino we ma dia bo se aha omo ahye omo into obi betimi a react e bia na ko fast maba ti makachi Ibrahim Kwatin ona oye prisons na no Agradaa mo de da to asi ni so Agradaa o prison hono ma odi dwa to asi ni so sento o meka nkire me so o menabusuafo aba ho no me so maka kire ni se mempese Agradaa busuani bia beba masoro na jabi bia de ache because ni na minipa mintimi nka se me mfa nipa bone nche no but osofu yi na jadi ache baako jadi ache mienu jadi ache miensa so Agradaa osan etimi di matembi eje na kyerese we se misal jacha na sa Agradaa sabi ofi mufu a onsa ma di matem na sofu yanti bibi ase kama ye call Thanksgiving service no me so se me kasa etenti na Agradaa chia na me oduru mi ncho be chia me pagya me sase me chia no hage me so no se me hage no because me nyame nipa sabi obe hage mintimi pia no entontwene eno be hage me mintimi di na tem no mintimi nyesa esa kran ko fo beta se no sofo pa na uye sei ena ontimi fa boni nti because Ghana fo kasa Ghana fo ya ko mbeka se ti Owusu Bempah kasa week no gen ko Owusu Bempah ho asem na nkebe da bonti ena Agradaa ho Owusu Bempah ko mehwero Owusu Bempah pia Agradaa to atwene Owusu Bempah body guys no kra ma Agradaa ma nchen sa ko mbeka sa so na ko ma pani suso sepia Agradaa anka Ghana fo beka se no ma pani pa ena Thanksgiving obi ba aba ba chia wakasa tia okra se ni kwanse nka we sawo sa enunti na wo se me suso me chia no bi na oye matu mesumi ye natu asem na tu atwa na osofu yi Agradaa prisons na koto no me enya bido enja na ye nkofo se bia me de se de Agradaa koto enya bido but me can plain e de akiro bia se me nya judge na me nya president na metinya me ya Agradaa enyam na me de Agradaa tumo na me so ntimi me nya Agradaa eyembra na ni Agradaa edi ntimi de metimba bi me dwene me ho so for Agradaa semba yi se nya busuafo kra nkomu so mba be pam chewa nka bi da me nyina maso dem kra nka Agradaa sem enya sa akwai ya CFN lawyer hwan yampa o ya so hwan yi ena nka obi twitwa ntoto ya so se ya soro aye ya ni agi ya soro ya da bi ya soro ye president worship no ye jubilate because of Agradaa ya china so for ka kra me nyini sen ka be gina so da be kra bo Agradaa din da bi ye no ye no obi hu time parliament yase sa ni pa bi yesa enti osofo be be se me kama church members ye nuan mo abuchire ene obi ya madofo madusua masofo obi bia wo do me sofo Owusu Bempah ene obi bia sabio woni Owusu Bempah e wanyon kofa e wo honam ni hunhum e wo Awurade din mu obi anti asese nya no kora da sami Owusu Bempah me kwako leading nkofo bi am ya kwakoka am ya Agradaa da bi me ko president ho ene ko din ko mon fa Agradaa ho ena me ko judge pani ho me ko attorney general ho ena me ko IGP ho osofo eyemra ena ena djuma
me amrachi me amra ne bidi nti me sonso mo se be amra nchi me nti na me tim baby a me dwen me ho no a me bom pese na me nyamadom na ban asem ebi antome ko kakra kura mpo e fa ye na hu hwede ye fa mu nti ama me de suanya se de tumi hofo enti judge no e declare Agradaa se onko dem 15 years no sabi mi sua ngoma nchen sa judge no ena mi nim mre mu nchen sa judge no nti abusuafo no kura ba be humi a e ye chopa no be pam ya meka semate be jari ache ba se mi kodi obi ani si enko e bibi ni emfa nko Agradaa de me sabi eno pa de the food say mi ntumi nya sa de no eno nti no so frame ya abusa ma Agradaa asema me ma metie fuo nyinara masafo ma e Christopher e wo Ghana me papa no masofo me mo bi atese obi bi obeka se mi Owusu Bempah e na me maka chenkrofo bi se omo kofa Ntabusia audio ni mu nsam ene waso egusu awani so akwakohwe bi mesre se obeja wo comment wo video no ase e dem na we subscribers no so e too much gh e ya kai se wo de be on be ka ho se na be na upload ni so pe one first person ya wonsa e bi de kan akabi all the social media platforms woko ho e too much gh wo subscribe no wa like no wa share na wo nua bi so enye bi ahwe ye be sen share